Dragi moji Bosanci, Hercegovci, dragi svi, ja sam Berina Hačidedić, ovo je moja mama, moja Emira, moja šefica, a ovo su naše zajedničke bosanske, odnosno Berinini bosanski unikati. Počeli smo se baviti s tim već duži niz godina, međutim u zadnjih par mjeseci učimo kako dalje, kako nastaviti određenu fazu života, kako kanalisati sve osjećaje koji su u nama često puta dobri i često puta tužni, ali eto, ako se nekad neko odluči od vas za neki od mojih unikata, jako me radovalo, a svim našim lijepim Bosankama, svim našim lijepim Hercegovkama želim da uvijek budu lijepe i da uvijek misle na sebe, jer ako ni zašto drugo da budemo lijepe za sebe, a Boga mi za naše muškarce. Svako dobro i srdačan pozdrav od Berine i od Edvine. Sve najbolje. Gdje li je ta, odakle je, kuda je ta Bosna, rekti. A zavidan je odgovor njemu tad hitan, tada. Bosna, da prostiš, jedna zemlja imate, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna. Dragi gosti, dobro večer. Ja sam Munira Džabija i večeras vas vodim o lijepom druženju. Glavni krivci večeras za ovo okupljanje su ovdje sa nama. Ajdin koji je došao iz Bosne i Hercegovine i sa ponosom nosi zastavu i naši omladinci Kud Safir
koji su večeras sve ovo i organizovali. Večeras Bosna i Hercegovina, tako velika, u ovako malom prostoru. Šta reći nego da se zahvalimo ovim mladim ljudima. Tu je Amir, jedan aplauz za našeg Amira. Amir je koreograf i nije ga sramota obući nošnju niti naše Bosanke, niti Bosanca. Sa ponosom nosi i jedno i drugo. Tu je i Melisa Hodžić. Tu je i naša ćerimica, zaista moramo je imenovati, malo prekidamo sa mikrofonom. Dragi moji, nadam se da ćemo se večeras lijepo družiti. Bosna i Hercegovina vrlo zanimljiva zemlja. U njoj toliko ljepote, toliko dobrote, toliko sreće, a na kraju nekako uvijek završi tužno. Večeras ova noć će da završi veselo, lijepo i sretno, zahvaljujući našim omladincima. Oni su rođeni ovdje, ali Bosnu i Hercegovinu nose u srcu. Ovi omladinci su večeras imali želju da počne sa himnom Bosne i Hercegovine. Evo da krenemo sa Kud Safir i sa njihovim prvim nastupom. Pogledajte samo kada su ovakve manifestacije kako oni podržavaju jedni drugi, druge i pjevaju jedni za drugi. Zaista pravo je zadovoljstvo doći i podržati ovakve manifestacije. Stoga još jednom od srca vam hvala što ste ovdje. Nije mi bilo teško doći iz Bosne i Hercegovine da podržim ove mlade ljude. Prije nego najavim sljedeće kulturno-umjetničko društvo, ja moram dati Ajdinu mikrofon jer želi nešto da kaže. Aplauz za Bosnu i Hercegovinu. Imati 6 godina, voljeti toliko svoju Bosnu i Hercegovinu, ja nisam zaista vidjela odavno, ali ovdje se voli i živi Bosna i Hercegovina. Idemo dalje, sljedeći je Kud Ešen iz Lichtensteina.
sa koreografijom Sarajka. Vraćamo se ponovo našim domaćinima i Kudu Safir. Oni će nam se sada predstaviti sa bosanskim spletom. Dakle, bio je ovo Kud Safir, naši domaćini.
da biste imali jednu ovakvu koreografiju, treba da bude tu prisutan čitav tim ljudi. Pa evo, dok čekamo da nam dođu naši omladinci Huda Zvekir, koji su bili tu negdje odmah iza mene, da kažemo da koreograf Hajrije je Indira Kničić, korepetitor Enes Velić, a otpjevali Sanel Ređić i Đula Belić. Idemo, omladinci. Dok vi, dragi moji prijatelji, uživate u hercegovačkim ćevapčićima, mi ćemo da pozovemo Hud Ešen i uživati u igrama iz Bosne i Hercegovine. Jedan aplauz. Nakon Bosne i Hercegovine malo ćemo do Albanije, a u Albaniju i Rugovsku svitu vodi nas ko drugi nego domaćini, Hud Safir.
Čestitam ovim mladincima. Amire, molim te. Ovaj dječak mi je danas vratio vjeru u život. Ovaj dječak je danas moj ponos. Ovaj dječak je danas jedno oličenje bosansko-hercegovačkog dječaka. Igrati ovako sa povrijeđenom nogom ne može svako. Danas je povrijedio nogu, ali je igrao momački. A večeras sam kud sevda i naravno vodi nas igrom kroz Bosnu i Hercegovinu. Će da nastupe Kud Zveke sa Cazinkom, koja je napravljena po zapisima Rahmetli Bajre Ređića, koreografija Indira Kličić, a korepetitor Enes Velić. Jedan aplauz i naravno uživajte u Cazinki i čini mi se urenim čarapama i kaljačama, što bi rekao naš narod. Da se malo i mi umorimo, dosta smo se sjedili, ide jedno kolo za sve nas, a onda još malo zabave. Jel ima neko nešto protiv? Nema niko ništa, jel suzdržan? A onda sviramo.
da najavimo naše domaćine, Kud Safir, nastupa sa igra Vranje. Večeras ću zamoliti opet moga Amira da dođe ovdje. Večeras imam jedno iznenađenje za ovo moje dijete. Sva su djeca moja, ali večeras je Amir posebno moj. Večeras želim da nagradim rad i trud ovog dječaka. Dječaka od 18 godina koji je sve ovo organizovao. Da nije bilo njeg i njegove ne bi bilo večeras ni ovog druženja. Da čuje koliko vam se svidjelo večeras. Hvala vam. Uspjeli smo. Ali, od večeras ovdje pored mene stoji ambasador. Ambasador udruženja Istina. Ovo je naš ambasador jer zaista zaslužio je to. Ne možeš ništa da kažeš sada, a? Dragi gosti, dragi prijatelji, hvala vam što ste došli u velikom broju da nam podržite našu prvu folklorijadu. Hvala, zaista hvala i za sve. Evo, da sudu ćemo ostaviti kasnije, plakat ćemo zajedno od radosti i od sreće što smo uspjeli. Vidite, dragi moji, kako kada je čovjek uporan i kada želi istinski srce, može da uspije. Vi mladi, a i vi malo mlađi od 50+, nikada ne odustajte. U životu sve što poželite možete da ostvarite. Nikada ne odustajte. Sada ću da pozovem na binu predstavnike naših kudova koji su večeras bili sa nama. Kud Ešeno Lichtenstein. Kud Merakija St. Gallen. Kud Zvekije Zürich. Ja hoću jednu osobu pozvati na mobil, koja je meni za prvi nastup u FC Bosna Basel dala šarvale da bi moja djeca mogli nastupati njihov nastup u igri Čočaj. A i ovo puno što je radila za nas, da je gledala da se ova fešta može održavati, da je njenu sestru našla
da dođe po naš ključ ovdje u halu, recimo bilo u velikom štresu. Sabina Rendić, Kut Sevda, Obren Fengren. Dakle, evo, malo uzbuđenja, bilo je zaista lijepo, prelijepo, ja se nadam da vam se večeras zaista svidjelo. Zamolit ću vas samo nešto. Nemojte nikada propustiti niti jednu feštu ovog tipa, jer trebamo da podržimo našu djecu. Ovo su naša djeca, budućnost naše Bosne i Hercegovine. Ja se zahvaljujem ovdje još nekom salu. Imaju troje, probat ćemo ko je ovdje. Naš sponzor, kako vidite ovdje u salu gore ispred povežbine, Autoverkstatt Ferit iz San Galena. Može li molim te se predstaviti? Onda još jedan sponsor koji je ovdje sali, ne znam jeste vidjeli po stolu, flyeri Möbel Dima. Je li tu da Möbel Dima? Zahvaljujem se još jednom sponzoru, ne znam da li je ovdje u sali, probat ćemo ga pozvati. Naš najveći sponsor koji smo tražili da nam budne za ovu feštu i za naš kut koji će nas pomoći 100%. Viskoza klub iz Emenbrika, je li tude? Idemo još jedan koji je najmlađi ovdje od kuhinji, koji će mu se najviše zahvaliti. Naš Meris Hođić, naš konobar. Molim te jedan veliki aplauz. Zahvaljujem se i Mensuru tamo iza, hvala. Almiru, Šukriju i Mirnesi i Dragani u ovom velikom kuhinji tamo iza. Ima dosta posla, ali uspjet ćemo.